بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد أخونا أختم أقول من مي وقت كلو مي جنستني قديمي واهك تغترين واهك قديمي كمغاويس كوري مسرغندو دنو من أفدان مي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم ثابتون أسفوا صحة وهكذا ميدوس أقول مي بلالني هما مي كهلا صحة وهكذا نوت صحة روايتك إمام بخاري إمام مسلم دبيكلهم اتفاق نروا فوا روايته أبو هريرة رضي الله عنه مي رواية بس جن وافواني كم كسمي تنقلن أجاب كروا فدا وهكذا إنما أقول من صحة مقوم مي رواية اللي بما أكوغا أقول من مي رواية تذكرن إبجه فهارو أقول من جترين مي هجى وسنما إكان أدي بلانو غنو كمغاويس هنيا أقول من إمن دنا إتا كنكم بني ميجا كوريغاوس هنگا غوسف معجزات النبي بيكنونغ أبلو مچا فالو كوربوا فاوي إنهم وسبه كنكن هنگا فاوي أقول من جه بديا كم فهركو نويسني كهذا كانكا غيبا إمام ومكي أي ميوفور ما متي درجة غواكم كم هن إهوريها كم أمي هج بودين سيكوني ويسني كلازم إنه أقول من نعوتي كيامن تريك معكو تذكر كم كس خبركي عادة خلاف خبره موسى عليه السلام كي كيرت قرآن وجبيك لك واهكتن امجينا ذكر كوريفا وامجينا ابتلاء تكا امتحان تكا كوريمتي به النبي اكريغ فانا بهيغتون ورغنا واهكتا اسفاوي كوميكس موسى عليه السلام كي هاشيكولوغ بارو غدا بيكل اهنكم اكريغ فانوغ بين حركات كيس باي فرات تكن اي ادبك هلا غوتك بس ويجن داتن اباد اقول من افدا بين حادثات اكريغ فانا بهيغتون أسفا خبرتكم خذوا كيرت قرآن ومس أقول منا إنجين إبول كم يكس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كرفني موسى عليه السلام قريها ملك الموت وداق النبي دم فيدالوي أجيب ربك تبا جب ربك إجابة ديش ملك الموت وداق موسى عليه السلام مفيدالوني تبا كاليغفان جب ربك إجابة دباش إهندو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كرفني موسى عليه السلام ملك الموت جي اللوفلوغا جسوينون اللوفلو ويتج مانكي لوفلون أنيا لبي لوفلو أس متى كوتا فمتشا ويتج دين ملك الموت عليه السلام امبوري الله سبحانه وتعالى حضرته وداق النبي شكوى دنيوما ويدالوه إبا إلهو تمن كاليغفان مفهارو تفنووي إبا إلهو غارتكون كوري مروان بين النوا عليك كاريش تمن كاليغفانو گه لوفلو ميواني نتالا نوتا ويتيفي دن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورفني الله سبحانه وتعالى كاليغفانو گه لوفلو رد كورفي معنی کی ملك الموت عليه السلام قالوف رد كرفيه يفوغا وحي كرفيه تمن إله ألاغ أريها مانكي موسى كفان أريها وداغن نواش أدي سؤال كرفواش ملك الموت وداغن موسى عليه السلام قريوغا سؤال كرفواش كدي فانو بينو ولبني دنيا ديري هنوان هيجي إهن ديري هنوان بينو فلو كما فانما كدي فانو أبل باب واشي فيرهن غريق ඒගේ කෙහෙරිතකුමතීග කලේගෆානුග ඇප්පුළු දශුගාව කොම්මෙ කෙහෙරියකන් අහරෙ ගොතු කලේගෆානුග උමුරු දිගුවගෙන් දානේ ඒ වර කිනාදද මිසාලක එහා බවර කෙහෙරි ඔන්න එච්චක එබ්බාවාලමුන් අද්දශුගවාන එත සතේක කෙහෙරි එයින් කොම්මෙ කෙහෙරියකි අහරෙ ගොතුග කලේගෆානුග උමුරු දිගුලෑගෙන් දානෙති එහෙදුගා මූසා අලයිහිස්සලාම් සුවාල කරවනි එෆුදෙන් ඔති කොන්කමෙන් හේජ Allah subhanahu wa ta'ala ge hadotun engewe engeumukun engeweni dembesoti hama awahare wadagenam
අවහාර වඩාගෙන නුන් ගොතෙන් නොවේ ඇති අවහාර වඩාගෙන නොන් සජි වඩා අදි වාහකණු වෙන්නිමේ එහෙන්නමස් අගොණු කුඩකො දෙති නුකුතායක අලි අලවාදා ෆකුරිය ගෙන්දන් ජෙහෙනි ෆහරෙක් ගමී හම අගොණු මෙන්න වරන් උදගෝ වාහක වෙදාන් කොම්මෙක ශක් උෆද්දම් වාහක දක්කා මීහුන් එකකහල වාහකත දක්කමුන් දෙ එමි එකශිගෙන් වාකමෙන් නූන් කමෂා අදි හම එහෙම්මේ බුඛාරිය මුස්ලිම්ගේ සහකමා මෙදගෝ ශක් උෆද්දම් මිෆද රිවායත්තක ෆාඩු කියා මීහුන් ෆාඩු කියමුන් දියුමුගේ බේනුම එක්කමුගේ ෆාඩු لبت أخونا أختنا فرتم كما كي يالكون كونين دنيا فدان إبس خبر صحابة ما توجه كما وانا أقول من تذكرهم في كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى إبانغا موسى عليه السلام كليفان عصاين جسوي ما هنگا هوي بدو بيا ما سينغا كندو فلا فلا جنديك أدي إنجينه تنگا فين هوري تنگ نوتا ما سينغا كندك فينغدو دفراتك كندگين ديس إتنو تكما أدي إتنوغا هنگا فبيكودانه مگه وس نونانك هنمس එකහල එව්වෙ සොඳ ගුලන්නේ ෆස්සේ මගෙක්කම ගොවෙගෙන්දිය ඒ වහකගුල් මෙන් තෙදු කරම් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවන්නේ මේ හාදිස ෆොරතම කමකි මූසා අලයිහිස්සලාම් කීවෙගෙන්තෝ මලකුල් මෞත් අලයිහිස්සලාම්ගේ ලෝෆුලුග ජස්සවන් ජහුනි ජස්සවගෙන් වාණෙතෝ ෆොරතම කමකි මලකුල් මෞත් අලයිහිස්සලාම් මලායිකෙ බේකලෙකම් ගාවි ඉරු kongoto kuntoy jesseven en hadis takun agomenna ebefene malakul maut alayhi salam khasa kon nabi be kanunge ariha furan hippe mattaka kuriga ummettoga wada ganno mun diyei fennane gotuge manaki kommes bekalege suraga nota insaniya lola fennane surek misalaka agolmenna nge jibril alayhi salam warak ginan sahabi be kanunge ari not rasulullah sallallahu alayhi wasallam ari khasa gotega වඩා ගන්නවා දිහයතුල් කල්බි ගේ සිෆාග සහාබී බේකලෙක්ගේ සිෆාග රීතිකෝ උළුවා හෙදුන් උළුවුන් රීති කොන් හුන්නවා බේකලෙක්ගේ සිෆාග ඒ ඉන්සානුන්න එබෑමි හුන්න ෆෙනුමුගා ඒ ඉන්සාන එක්කමන් ඉහ්සාස් කරවේ ගොත හිමල්කුල් මෝතේ කුරිග වඩා ගන්නවම දී ખાસ කොන් නබී බේකලුන් ගාරිහ බේකලුන් ෆුරාන ෆුල් හිප්පෙව මට්ටකා ෆෙන්නානේ ගොතුග ඉන්සානෙක්ගේ සූරාග حالتو قال من رواية إبفني كوريغا نين إبس إشارات إبس نبي بيكلين إبس رسول بيكلين فران وهيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورفني إبيكلين أريهم إذن نهود دبي الله سبحانه وتعالى إبيكلين إذن فلان لاجم من اختيار دفو هيب فران فل هيبوا ميتونو تنونتو مي اختيار إنك ميتنوجي هم بما موسى عليه السلام ابن اختيار لبن جهه حالة النادي ملك الموت عليه السلام وداعن وداع وني كليفون غير ربن إجابة دبش دبنا كم كي جيب وداعن نو مغا ميهج صفاغا وداعن نبي رغا إذن ين وداعن فن ميهج جين إذن أنو لا ونم كي وربنا كم اللي بتأخذنا أختونه إشارية تجوز أدي أقول من جميع إشارية تجوز මීහකු වග ෆාරලාගේ මීහගේ ගෙයක් ඉසුන නොහෝදා සිරුන් එගේග හුන්න ආගකුන් ලෝවලකුන් සිරුන් ගේතරේ කංකම් බලාකම වානම එමීහිගේ ලෝ දුව්වාලොන් ඒවස් ඒග බදලුග ඉස්ලාමී ශරීයතුග කිසොස් නොත බදල් නොහිෆෙවෙන කම ඒවරුගේ කම සිරුන් හුද්ද නැති මීස්මියුගේ ගෙතක වද අදි මීස්මියුන ෆාරලා ගෙතක ලෝදී උළුමකි නිහවස් බොඩකම් එහෙමීම මූසා අලයිහිස්සලාම ඒ මානාගා ඒ حالتුග එබයි එහෙන් එකන් කොරෙවුමගේ ෆුර්සත් දෙවනකම් කංගොල් කුරින් දෙන්නේ ෆදා මූසා අලයිහිස්සලාම කි හෂිකොලගේ මුදද්දණ්ඩිගේ බාරෝ ගද බේකලෙන් අගොන් මන්න ඒකි හාදිසාතකුන් වර සාෆ් කොන් එගේ මුන්දේ කොමෙකස් එහෙමීම මූසා අලයිහිස්සලාම් එවගුතා ගුලේ ගොත එකන් කොරෙව්වි මලකුල් මෞත් අලයිහිස්සලාම් වඩාගෙන නෙවි ආදම්ගේ දරියෙක් ගෙනොත ඉන්සානෙක්ගේ සූරා ගෙනොත ලල ෆෙන්නාන ගොතු කම වාතිබේ جسوما كوميكس موسى عليه السلام ايوغوت اكليغ فان اختيار هوشيلي فان نتومون اكليغ فان ايبين اكموغا عذروس اغومنا ديك سوبكي دين اغومنا ايبينغي فهم الله سبحانه وتعالى ملك الموت عليه السلام ගේ ලෝෆුළු රද්දු කරවව රංගලු කරව මෆෝගා අඹරා වඩාගෙන් موسى عليه السلام دين هوشيلو اختيار ايكم نبي بك كرسول بك لكم انكم كلي فان ديرهول نو بينو فلكم فنيا فيرهين غريغ بركه شمتيغ اپل باب واش
appuluge dashugawa komme keheri kan ahare goto kale fanu umur fulu digugen dan enamas Musa alayhissalam ge suware ki effoga denguti kon kamen hiji Allah hadotun engiwen denguti marume komme gotik gavis umur kitame digwis mara baddal koran jihene komme mi heves ballawa Musa alayhissalam us den ituraka beno wade nogannewe vidalwani hama miharum mihara timan kayfan ehim vejje kamawwanam benum we lavwani awahare wada gannawash timan kayfan ge furana pulu hippawash efo kayfan dua korave baitul maqdisa kari ga timan kayfan ge furana pulu hippawa devwande sobaki komme nabi bekale ki komme rasul bekale ki e bekale ko awahare wada gannewe tanigga wallan jehe fasdan odwan jehe bekale ehin tantana gendiyuma ki hudda kamennu ehma algol men gen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanu gambi kamanu aisha radhiyallahu anha gandor kol gawhar wadagen nevima etanga miharus fastan odif evani kommekas allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu ga ekale fanu mi du'a dannawani timange furana hippawa devwash timan alage furana hippawa devwash baitul maqdis kariga adi vidalwani hilakolen ella mihage hilakol foraha hisab manige kelevon fasdan oduwe hisabun baitul maqdis hameya mihaku hilakolen ellima e hilakol foraha kariga timangai fan maru gannawande efo gonga nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani allah gandi vidalome timan kalege fan etanga miwogotu hunnevi nama timan kalege fan tiyabe kaluna dekkevi muhe ekalege fanuge qabur fulo ettan Musa alayhissalam qabur fulo ettan ei maguge arimatiga faha korwe gota etan engene gota huri rekkudage ishara ettake nota alamatum faha gowa kay gotaka huri taneggi maneki mi hadis bas fulo galgon men kannen evs olume evs shakki Allah subhanahu wa ta'ala kan hinge man irada kurawwa fa gammi bikamuga skomes ibratakin ebawe agon men negonu kama ki Musa alayhissalam umru diu kurawumuge fursat libi wada genne mase kayfanu itura hunnawa kabbeno wada nugennewe kan ehme kale gafana ki mara birun nota mara fahajje wada genne be kale num kan ade kale gafanu ge e harakata ki e evs harega malakul maut alayhissalam ka ingi wada gen kurawwa fa kame nunka ega badaluga hamala den afaratik kam hiwelawwa kala gotaka ekan gosfa otumun agomenna Musa alayhissalam udhuru eba libi debe ege iturun agul men egen de kam ki agul men ge man nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam fadan ekale ge fana bes duniya ga gina duha kan hurumuge fursatu allah subhanahu wa taala ikhtiyar de virgus ekale fana ikhtiyar kurabe allah gadota rujua wada ganno e ilaha badal kurafu egotan hama musa alaihi salam was edi wada ganne ahar wada gannu ehm bima waran ade khilaf hadisain mi hadisan algon man libigenda ibrataki Musa alayhi salam wes ekare gafanu umur fulu digu kuravum ge fursat Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyari gotun devve virgus ebe kalum komme be kale kus awas we wada gannoni Allah subhanahu wa ta'ala hadota rujua wankan hinkam algon men ikhtiyarune farayat ma awlakam bode ma boda tayyar wege tiben Allah subhanahu wa ta'ala hadota komme bogote gavis datur kura jihidanikam kommekas ebrateri filawlatukum furifawa mifada ehim wahake ka irada kuravia madama asbadda kol umiduga wakilana wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.